Ada Ananda Sultan Abiyu Al-Mursyid ya, dari TPA Darul Quran. Silahkan, sudah ya. Soalnya udah kasih Pak Ustadz ya. Ini TPA-nya di mana nih? Kuala Baru. Oh, dari seberang sungai nih ya. Tapi jalannya sudah bagus kan sekarang kan? Tapi masih nyebrang sungai juga ya. Tadi datang kemari sama siapa? Sama Umi. Sama Umi. Oke, sama Umi. Abi ikut? Oke. Kelas berapa, Nak? 3. Kelas 3. Masya Allah, masih kelas 3 ya. Masih panjang lagi. Iya, masih panjang nih ya. Yang ngajarin siapa, Nak? Ustazah. Ustazahnya. Oke, baik. Perhatikan ya Pak Ustadz baik-baik ya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, kita mulai ya anak kami Sultan Abiyu ya Al-Mursyid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar, saya ulang. Baik. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ya, alhamdulillah selesai ya. Soal kedua. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن ربهم. Coba dengar jangan dulu. Coba dengar nak. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqun yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Wa in 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim
محطوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Ya, soal kedua selesai nak. Soal ketiga, waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insan. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم ويل والشمس والسماء لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim ya. Terima kasih Ananda, Masya Allah ya. Pak Ustadz Yuni Maha gimana komentarnya? Ya baik, alhamdulillah lancar ya, walaupun ada beberapa kali bel, namun tetap bisa dituntaskan dan bimbingan 2 kali ya. Ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki nak ya. Tadi ada 2 kali napas, curi napas. Nanti coba diperbaiki. Kalau ada kalimat jangan curi napas ya. Dalam Al-Quran itu saktah cuma 4, boleh kita berhenti sejenak tapi napasnya tidak putus 4 kali. Tadi seperti waqala sawaba, ada tadi berhenti kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian wa yaqulul kafiru ya laitani, pada kalimat ya laitani tadi ada putus napasnya dilanjutkan lagi ya. Jadi kalau mau baca itu tarik dulu napas biar panjang dikit ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz Raffi. Baik, terima kasih. Ya, situ aja dulu, berdiri dulu. Ya. Ini dari jauh nyebrang ya, semangat luar biasa ini memang ya. Ya nggak apa-apa ya, dia sebenarnya sudah siap, cuman namanya lomba kadang lupa silap ya, sehingga terjadi berapa kali bel dan berapa kali bimbingan ya. Insya Allah tahun depan kalau ikut lagi, karena masih kelas 3 ya. Ya, besok nggak ada bel lagi, nggak ada bimbingan lagi kan. Kemudian hurufnya diperbagus nak, seperti mengucapkan kha. Kha itu ya seperti mirrahiqim mahtum, bukan mah tapi kha, makhtum ya. Makhtum, jangan mahtum. Jadi itu menyalahi makna Al-Qur'an, salah. Mahtum dengan makhtum berbeda dia. Kha dengan ha ya. Dibaguskan dia. Termasuk seperti nasihat dari Ustadz Yuni tadi, kalau kita terdesak napas nggak sanggup, jangan dipaksa ayat yang panjang itu sekali borong ya, berhenti aja nak, seperti tadi wa yaqulul kafiru ya laitani, berhenti aja wa yaqulul kafir, aman dia kan, tidak napas kita tanapus namanya ya. Jadi kena panjang dia, kita bagi 2 saja, jangan dipaksakan, akhirnya merusak bacaan ya. Kalau dia pendek nggak apa-apa, sekali tarik sampai ke ujung kan gitu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih.